Ndabasuje kandi mbashimira cyane kuba mbasanze ku muyoboro wanyu wa Man TV ngeri sale asa n'ibisanzwe. Aya niyo makuru agezweho rero by'umwihariko amakuru agaruka ku ntambara ihanganishije ibihugu bitatu Amerika, Israel yewe na Iran. Niyo makuru agezweho maginga aya ngaya kuva igihe nyine twakoreye inkuru ya nyuma iheruka kurinda tugejeje none urimo urumva iyi nguyu niyo makuru agezweho. Muti rero niki kiriho, Iran ikomeje kugenda yivuguruza cyane ku byemezo irimo irafata. Ese iyi ntambara yaba igiye gusoza cyangwa se intambara n'ubudi yaba igiye kongera gutangira? Muti rero bimeze bite? Reka turebe ibigezweho. Iran ivuga ko yamaze gutangaza ko nta tariki irashyirwaho y'ibiganiro hagati ya Amerika na Iran n'ubudi, gusa inzira ya Hormuz yo ikomeza gufungwa. Leta ya Iran yatangaje ko itarashyiraho itariki nshya y'ibiganiro bizahuza Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ivuga ko inzira y'amazi ya Hormuz izakomeza gufungwa igihe cyose Amerika ikomeje gufunga ibyambu bya Iran no kubishyira mu kato. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran Saidi Khatibzadeh yavuze ko Amerika igikomeje gusaba byinshi bikabije n'ibyo yise maximalist demands, bityo bigatuma ibiganiro bishya bitarategurwa. Iran yavuze ko idashobora gufungura inzira ya Hormuz keretse Amerika irekeye aho gufungura ibyambu byayo no kuyibuza gukora ubucuruzi. Rero kuri ubu ngubu perezida wa Iran n'ubudi yatangaje amagambo asa naho atandukanye n'ibyo yagiye atangaza nyine mu minsi yashize. Wumva ko ari ibintu birimo kwivuguruza cyane. Perezida wa Iran yitwa Masoud Pezeshkian aherutse gutangaza amagambo asa n'ahindagurika. Ubudi mbere yabajije ububasha bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bwo kuvuga ku bibazo bya nuclear bya Iran, gusa none uyu munsi yaje avuga ko Iran atari igihugu gishaka intambara, ahubwo kiri kwirwanaho kandi ishaka kurangiza intambara mu cyubahiro. Gusa ikintu cyatunguye abantu ni amagambo yandi yahise arenzaho. Yavuze ko Iran yiteguye n'ubundi indi ntambara mu gihe byaba ari ngombwa. Ariko gusa ku rundi ruhande akomeza gushimangira ko ibiganiro bya diplomasi ari byo byibanze. Jewe bibutsa ko kuri ubu ngubu Iran nta kintu itari yakoze kugira ngo nyine iyi ntambara ibe yakoroha, gusa Amerika yo ikomeza kugenda igorana cyane. Niba Amerika yarasabye Iran guhagarika uranium imyaka 20, Iran ikavuga iti oya, imyaka 20 yaba ari myinshi, reka duhagarika imyaka 3 cyangwa 5, ibingibi Amerika ikabyanga. Rero urabona n'ubundi ko hari nyine ibiganiro biracyagoranye cyane, kandi sinzi ko Iran izareka nyine n'ubundi gukora izi ntwaro za nuclear. Gusa muri Al Jazeera bamaze kuba bavuga ko n'ubundi ibiganiro mu buryo bw'ibanga nyine ku ruhande rwa Iran na Amerika birimo birakorwa. Donald Trump we yavuze ko birimo bisa naho byenda kugera ku musozo, gusa nyine Iran yo ivuga ko birimo biragorana n'ubundi, ariko by'umwihariko iki kibazo n'ubundi cya uranium ya Iran. Rero hari n'igihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yigeze kuvuga ko inzira ya Hormuz ishobora kongera gufungurwa, ariko nyuma ingabo zidasanzwe za Iran Revolutionary Guard zivuga ko zizakomeza kuyifunga. Iki gihe zashinjaga Amerika ubujura bwo mu nyanja, ibyo bizwi nka spices, ubujura bwo mu mazi. Abasesenguzi rero bavuga ko Iran iri gukoresha inzira ya Hormuz nk'igikoresho cyo gushyira igitutu ku biganiro nyine by'ahazaza. Gusa ku rundi ruhande indi nkuru nababwira nuko kuri ubukungu bw'ibihugu byo mu kigobe nyine bwatangiye guhungabana. Muti bimeze bite? Ibihugu byo mu karere ka Gulf byatangiye kugira ikibazo ku masoko y'imigabane kubera kutamenya neza ibizaba kuri inzira ya Hormuz. Isoko ry'imigabane muri Arabia Saudite ryamaze kugabanukaho 0.3%, mu gihe sosiyete ya petroli ya Saudi Aramco yagabanutseho 0.7%. Isoko ry'imigabane muri Qatar naryo ryagabanyutseho 0.2%. Ibi byabaye nyuma yuko ibiciro bya petroli byari byagabanutseho 9% ku wa gatanu, aho Iran n'ubudi yari yafunguye uyu muhora wa Hormuz. Gusa Iran yatangaje ko amato y'ubucuruzi n'ubundi ashobora kunyura muri iyi nzira mu gihe cy'agahenge. Nyine nibwo ibi biciro byahise bigabanukaho. Gusa intambara
intambara imaze ibyumweru 8 imaze guhitana abantu ibihumbi kandi igera no Libani natuma ibiciro bya peteroli bizamuka ibimba nagiye mbivugaho mu masaha ya mbere. Gusa ku rundi ruhande nuko inyeshyamba za Houthi muri Yemen ziteguye indi mirwano. Inyeshyamba za Houthi muri Yemen zatangaje ko ziri maso cyane ziteguye guhangana n'igitero icyo ari cyo cyose, zivuga ko ziri gufatanya n'ibindi bihugu bihanganye na Amerika yewe na Israel. Houthi zatangiye kwinjira muri iyi ntambara muri Werurwe, aho zoherezaga misile ndende, drone ndetse byose byagiye byibasa Israel. Zavuze ko rero zizakomeza ibitero kugeza intambara ihagaze burundu. Ndabibutsa ko n'ubundi ibi bitero bije nyuma y'agahenge k'iminsi 10 katangiye ku munsi w'ejo, ku munsi w'ejo bundi. Uyu munsi turi ku cyumweru, agahenge katangiye kuwa gatanu. Gusa ku rundi ruhande perezida wa Iran yanenze Trump ku kibazo cya nucleaire. Perezida Pezeshkian yavuze ko perezida wa Trump nta burenganzira afite bwo kubuza Iran gukoresha ikoranabuhanga rya nucleaire. Yabajije ati, Trump avuga ko Iran itagomba gukoresha uburenganzira bwayo bwa nucleaire, ariko se twakoze iki cyaha? Ni ikibazo cya nucleaire ni kimwe mu bituma Amerika na Iran badahuza mu biganiro. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri Pakistan yo avuga ko ibiganiro hagati ya Amerika na Iran bishobora kuba mbere yuko icyumweru kirangira. Ibi byashingiye ku bintu bikurikira: indege ebyiri nini za gisirikare za Amerika C-17 Globemaster zageze ku kibuga cya Noor Khan hafi ya Islamabad. Imihanda ijya mu gace ka Red Zone yamaze gufungwa by'agateganyo. Amahoteli akomeye nka Serena na Marriott yasabwe gusohora abashyitsi no kutakira abandi kugeza ku wa gatanu. Hoteli ya Serena niyo yabereyemo ibiganiro bya mbere ku wa 11 Mutarama, ariko binanirwa akumvikana. Rero ibibazo ku rundi ruhande, ibibazo bikomeye hagati ya Israel na Hezbollah muri Libani. Umuyobozi wa Hezbollah Naim Qasim yavuze ko Israel igomba kuvana ingabo zayo ku butaka bwa Libani. Abaturage bagomba gusubira mu ngo zabo kandi hakabaho kongera kubaka imidugudu yasenywe. Ariko Israel yo ikomeje kugenzura imidugudu iri mu kilometero 10 imbere mu gihugu cya Libani. Yanatangiye gusenya amazu n'ibindi bikorwa remezo bituma ibihumbi by'abaturage badashobora gusubira iwabo. Nyine nko ku munsi w'ejo nababwiye ko nubwo agahenge katangiye, ariko n'ubundi Israel yongeye kugaba ibitero muri Libani. Abaturage n'ubundi icyizere cyabo gihita cyongera kirayoyoka. Ikigo gikurikiranira ubwikorezi bwo mu nyanja cyatangaje ko urujya n'uruza rw'amato muri Hormuz rwahagaze burundu nyuma y'uko ingabo za Iran zirasiye ku mato ku wa gatandatu ku munsi w'ejo. Amato menshi yaratangiye kugenda, yahise asubira inyuma, asubira aho yari imbere nyuma y'uko Iran iburiye ko inzira igenzurwa cyane n'ingabo zayo. Hari n'igihe tanka imwe yahawe uburenganzira bwo kunyura, ariko nyuma bugakurwaho maze iraswaho isubira inyuma. Iyo ni tanka n'ubundi y'Abahinde. Rero ariko ubu hari umunabi n'impungenge ko intambara ishobora kongera gukaza umurego. Hari n'abaturage bagaragaza gushyigikira leta yabo, bagakora imyigaragambyo yo kwerekana ubumwe. Nuko rwose ibintu bihagaze kugeza magingo aya ngaya.